Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamusha kulona-ke ikhasi leli-ke noma kuwukuthi-ke uyaqala ukungena kulona-ke, wenze nje kulungile-ke laphana-ke ungixhase ungaphumi ulicindezelile ibhathini usubscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke likhona ukwazi ukuthi-ke uqhubeka uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezinje ezokulengiza nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje. Kuze ngingakuphuthi nje nakwenza nje manje ukuthi-ke ungabucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje-ke la kulethele-ke ey'ngenayo-ke zithi-ke laphana-ke uJacob Zuma-ke usemise isekela lakhe lobumongameli uJaji Mhlophe-ke laphana-ke. Lana-ke ngilethele-ke ikliphu-ke yomlisa-ke laphana ojwayele ukubeka imibono yakhe-ke ngobuningi-ke laphana-ke nezepolitiki-ke laphana-ke umfowamiyesi. Mina ngicela ukuthi masizwile-ke le kliphu nama-comment section uvoshe uvo lwakho ukuthi ucabangani-ke ngalolu daba-ke lolu bese wenza okulungile nje ungixhase ungaphumi ulicindezelanga ibhathini subscribe akubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke konke ukwazi ukuthi uqhubeka uthole nezinye iy'ndaba ezishintshe elengiza nazo kufakela zona kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke nayo-ke le kliphu-ke le awuyithokozele. Ayiwanda nje kuthini kumuntu wavotele MK kuseyiyona chess le. Ungangimaze njalo kubaba. Sevela umthathu ambeke eminyango lapha uformer judge Hlophe uMandla Kayisa Hlophe and the leader of MKP eParliament. Thatha umkhahlelo ambeka lapha eminyango suspendiwe kunamhlanje. Sathi masinitshela ukuthi the only person that is safe within the organization uDuduzile Zuma kuphela nanisethuka nipapuruka la. Kuyasuspendwa ziyakhalwa kumisa omunye kushintshwa chief whip kwenzakalani uyacabanga labantu kwebasiphatha eKZN ngoba labantu mina bengibazwela ngithi kahle kahle ngokwentando yeningi banamavoti amaningi kumele ngabe basiphethe ngabe siyini nje KwaZulu-Natal kahle kahle ethi umuntu kade sahlela ukushaya umthetho sekhishiwe sekushintshiwe sekumele kwenziwe lokhu we kambe wawakhipha finance minister kuseni ebusuku la abo 2-3 uthi uvuka akusekho esikhundleni baba kalala usebenza overtime iyona chess leni sathi nganginitshelile nangale leadership yeMK kambe uHlophe wangena kanjani lapha wangena ezo advise baba uHlophe ngezomthetho waphuma esene kwisikhundla kwathiwa no mfana kithi awubambe lana ukuphathe lo mshini lo futhi senitshela leadership yakhona ukuthi ayive yonakele uANC loyana uANC ocasukile odiniwe asazi njalo kubaba madoda.